Se akola no se na me gina nchen a. Nka abi a meje ade na twere din foforo agu ase ama no. One ma draw no. Ma draw wine. Where am I? Onon dey. Warrior. Akoma hanfo. Asante man for ni bi. Ya kale de bia ya ka ya se ya santoa ba enye ya santoa kwa na okoye ba ya akofo ere e ka no nti were ya do ya de represent the buckets la akofo no no mo ka no se omofo ombe yi omo nka ye omo se fa Mansa Musa Mansa Musa o se Mansa Musa ni oh okay rabi Mansa Musa anya Mansa Musa. Okay, right. It's where I try to message visual student and watch say a drum. What drum Mansa Musa. The great warrior. Abusa for your mom nyina akwa aba Nyansapo TV so bio. Mesrew say obe subscribe to your channel na obe like obe share amobi biara enye bi ahwe comment section also eye wo dia e na wache wadwen ama no aye kama because Nyansapo a na waje me so ye sane ne badwen ma kwan so ye fa sa anchecha ye ho na enye family ene oba yesuama ye bo a ene me na agemfi ene santana se edi nkomo bio de se na fata yesua de nko a amame ne amane kwan so adesua no a ena yesua ntene so yesua de foforo nana Why? You kwa ba ne so bio. Na jo so ba ya. Bia boko. Oba de na no madaro ma ye ho odin. Eno ye na mfiri yakwa masan ba bio. Ahan. Me hu ade bia na me dem ka me ba. Se adesua na ebo ama ye hu de sese ye. No kore. Ntene sensensua foforo. Na painting bi ikoso. Oh yeah, Asante mamu ha say. Na ni nyina ye Asante first. Last year me hu Asante first. Na kama. This year so ebe koso. Na e on say celebration bi a person may say it's a festival no as I'm de celebrity Asante man na this year so de na ebe koso na omode activities na ewo mu no omode bi a say your school for no secondary school for no teacher ne visual art students no ye mo musua drawing ni wo school mu a penti bi wo school mu a ye mo munye bi so abonten na ye hwa de nti ye overheads ahodo ayo no Asante man mu ase no e no machine say on say nkran your flower pot interchange and then the my contract sentence be ni be karon and on bedro do no butwa scatter so no mo je already am go contract by my school for no be show mo talent enjoying ti do betimi adro no draw me yenhwe in fact paintings na fair na nkwana bom hu modern aye bia bom nyina mo ba so ka se nyame hira mo na demuresi wani so no enu akire mamo na on se nkwana dro bia bloggers e wa around no bisa so oh de wo dro ye no e de ade a kire yemu kakra do na conversation no e de na akora bi dia odro ye nkora bi de omori ye no omo dro eye ya sam se ya santo a e de do papa bi ka ho na di na omo bo no se nipa no ka ya santo ho no omo kon ye so eti a ti su ya ye titi ya santo ayi mpanyizami ye ti se nipa ni dinda se ye twen aso se na the way there aya de foforo bi amaye ibi ande wo ho ye ni yenim ti ye ba nya ebisam na me so hu drawings ni bi Oh, ana mahu de o ka ho asem. Oh, de make oh, and ma kuma na ye de. O ma draw obi na hye ade hye de ti bema. Ai bema. Na obi bisa ne din. Me hwe video na me hwe no. Obi bisa ne din no say ye fe ne Mansa Musa. Mansa Musa. Na ya santo awo na kwete say ya santo awo kwa ne bo ne din. Mansa Musa mu nyina ka ho bi. Ana ye call ya santo awo. Se akola no se na me gina nchen a. Nka abi a meje ade na twere din foforo agu ase ama no no mo se nya Mansa Musa ya santo awo started we ka say pinche started 1899 ene be we 1900 1899 ne be we 1900 ntokwa na shaase ba preparation started 1899 sabe na governor wa ha se ne friend governor Frederick ono na wo ha no ya santoa time no na sabre no na ya chechi ahemfo no na ya chechi ahemfo ni bi bebre sabre no na pinche wa Asante dada ansa na ya santoa wo ne ba before ya santoa wo no na bra yetu na kofika karifira konya so no ya na osebo nso nyina beba ko ye na akonya no beda ho no no na obi a yesusu se odi akonya no be ma ebe ye no na efe no ya watwerebo ana
ya watwerebo anda na sabe no na wo se hu se Kofi Kakari mfom so bi no ye ma omutuntu omunya wo besa ja konwa na manadi enti ayini gusu koso na Kofi Kakari no na Kofi Kakari no efiri mokọ ekura okay enti sabe ohema no te konwa fe na ye cha na ye cha de ma ya santo awo na Asante breye no historians na omkenkan rat book no we enim yo mokenkan no mu hu eni rat book no enti wo mu hu enti ebra a omogusu na omo ahense na apere no koso no na obi anim se Kofi Kakari wodi na ye watwerebo na ye right person se wodi ana na ye cha de ma ne bakọ akudua odikan akudua otos no obetos mienu e wane friend kwa akudua odi ma no na osua esa be na de mema ne ne di hene se be ya kunti kwa akudua ona na ye be fe no na saage ma prempa odikan no enti oye no ye anyi na ye cha de akonwa ne ma ne ba no na prempe to de akonwa ne ma ne wi no na atwerebo na ne nkofo no se ade da ho kan se wo ne se mu di no na se mo se munya ye dia ene e mo so ye be kire mo pa nti bra ho na kwa metua ansam ne bam no kwa metua ye obi a na wakọ soja o Ethiopia wakọ aba oba ye no ye businessman na oton toma papa ode ntoma kopo na no koton to okwa because se wakọ Ethiopia nti otumi na abrofo ne kasa o sanso ba himfi nti oba ne de nanam beka bia no na okọ nti emu no na kwa metua ma abrofo ne hu se so mo chi wo hene ne prempe de kode a akonwa no ahemfo no ma ahemfo ne hia mo nti mo pa mo chi prempe a asamasa ana omo ye se abrofo ye se omo ba Asante ayi ko friend se na prempe fa akonwa no se de bi se mo de akonwa ne pa be ko pa de ene nka mo mfa me nko ana so mo de ne ebeko to mo de ne beko no ana ne maame na ye chance se ye de me ba pa am se ka se chi prempe ko se she de ne ko ya na yem se na prempe nko an ko ye enye ono nko a o maame na ye chan o de ne si akonwa so no ona na so ko bi nana kwasi kwakwa abechi nana prempe sante yema ani ni nua be ma ba so baduam wo so abechire hwan wa abechire hwan nana hema ani nana prempe na ye wa hene ani wanya no ahimfi ni wanya ye na agoro ya topre na hema de wosim sei wa hema wosim sei enti na be ma ba ku mponi wo na moteto aye den wa hu se ye enti na ya wo mo aye bre no enti se mutu mo fram ho se mo mema nana nti se de ne be ye ade ne be ye sesei wachi nana hema ene ni nua be ma ba ku ni nua be ma ba ko be ni nua be ma ba ko pe ka asase ma wo ka no usuro ni nua be ma ba ko be no che no ni nua be ma nana wonim na hwan nana prempe tia fo no masoda hwan ne betima tre ne nsa wa santene so nipa ben ene betima tre ne nsa santene so ene na sa nipa kro na ka to wira ncham na ato no Dabi da entimi nsi wa chine so de neka wa chine so wa nyande ekwa ba enya ba no gina so de kire no osa kire kwasi afrane ade na ka ho meme ba kwasi afrane hwan ne betima tene sa o meme ba kwasi afrane so nipa ben na so betima tene sa o meme ba kwasi afrane so ene na sa nipa kro no ato wira nchim na ato no afiesu ya bena mehweme na yade eni na ya atome wai nana ya Asante ne ba na ode Kofi afrane ya no woje so no so ye de ne ko bi omu wie kwa metua kire omu ahemfo bi a se omu nim no omu ja omu wa ha omu be ha abrofo no mo fo so nka ho nko kwa metua o ha adwene hwe kwa metua enti omu ye we nyina wie no na Asantefo ne se so mbe mo omu hene pa nante from free ha no makọ ensuran de se sabe ho no ship no mokofa omo mpre enti nana prempe odi kan we ni bukum ye so anapakan mu free ha se de call me na cast ho no brabo fo ne china nana ye cha ye so an sekom ahema ye no motrem ne fe seko na mema de ni apakan e ma de fe ni seko ye so na ye cha o sekom free ha sa o omo so mo mpre mo omo hema no mo hene nante from Asantefo no omo Asantefo no so omo free ha
ne de call na de mo call pona no ba bia ai de mo call enti saa bre no ye de mo call we ni titimu aba titimu na aba ne ya watwerebo na abusua kro na mu e fa na no support ya watwerebo na no ane fa mo support prempe no se mo se mo ne mo ya yidi ane ya twe ho afirim enti bra edidi mu a ya Asante awo no e ba so 1900 no e sha ase na mo plan e kono na akwete se saa be na Asante na toape Asante ahemfo ni bi mpo akwaji sika e kokoma abroni na tie omo ye no Governor Frederick ene ko for saa ba se kwa mitua kora na ka twem se omo apre omo de ohene kwa ade esum bo pa ma omo esikadwa no mo fo so nyenka ho Asante tumi ni nyina asa Asante kingdom nagu mutime je so ochire bibia ye bo pa watim bi o de ntoma kopona no koton a no o sa so kokan se mo ho to betie ha no de ha nti omo nyina omo no mo sikadwa no eti omo na Governor Frederick ba se asoma ma ba so mo fa sikadwa no mra omo amfi ana ono akasa nante ba se mo hene ne ko ti se me na me ye wo hene am hwe ha enti akonyo na mo hene ne tena so no mo nkofa mra me na mentena so na ya Santo ase eje wa ku anya ha na atuwi otuwe na de tena sikadwa so nye tuwe na de tena sikadwa so nti fa ma nti sabe na ne boafu a wo we bese no busoni pesini intention no go na Frank o set white o tie pesini intention no gum o ti gum ma mu ye kokko na fe wabo o ti gum no o ko nachi governor ne ko nachi o hu bi da emema kra o ba ko na mema ejane na o ba be setimi ati ti o ko nachi na ya Santo asese mo hu mentesio kwa kra beti e on se broni ne ko nachi enti muti ho de se ye tena honom ana ma broni ba fe sika dwade akọ enti mo nsole e na mo hye kon no ya Santo de di animu se ne sana tedi sika de so ekope ba bi di kosie enti ba bi pa poti o mo de kosie no o mo gba mo ka ba bi foforo din na nya ho no mo de kosie o mo ma abrofo no ene kwa metua no nyina hu se sika dwa na ko se ba kese kwayim ama mo de asojafo ko bo so mo ko boban ho no mo ko bo sika dwa ho ba na o mo boa o mo biti broni ai because say no mo se ba na ko metimi afa aya ade a Asante timi di biti broni pa sa abre no sabre ko ahihya oba na di animu na Asantefo no dodo na nyina so nim se ho ne si ampa enti kwa mitua kro ya obi kotia kwa mitua na so ma ne ko bo so mo de ade no akose sika ayi barakase kwa yinum enti o mo sa do mani hwe ho eno na ohema efe na afra na oye ofin so hema eti ye no ko bo nkwa osoma me ko bo nkwa takase ho ma ne se sikadwa na de akose kwa yinum no barakase kwa yinum ye se abrofo so ye so mo ba befa na akwala o ye suma ne se oni abrofo no mo de ne tena akam abrofo soja wo mo hye no soja atade na mo de ne tena akam no mo de ne ba odom ba barakase no mo ba befa ayi no sikadwa no o mo duru bo hyan ampa ame akwala na yirai o yira oteka no mo hu ba bi otumem ye o yirai enti o mo ba no na ofesofo no so ane kwantakese fo no so aba o manim ti o mo duru barakase no ana mo te sa abrofo na ben ana wo hema na odi en mafra ne wa na sha so totitio nti first asone ni ba otwe tio tu no pe ne fe na afra ne wa ofensofo amoa no tere adwosofo aboa na ya Santo ana o se na ya Santo akwa di ne ebo onu aketo na ya Santo a o ka asona abusua na atim abu akwa osajefo amotio fo panyini ona ya achim asona piesie osajefo amotio fo panyini ona ya asona piesie asona de otosumienu ene ofenso ona tosumienu ansa na adwoso abetosumiensa manso kwantaye asona wo faase echiche dedem kronkro no ha abusua o se nkro na abusua ne didi so enti ma mene tutu tuo ni saa enti ene nyom da so kasa asem no obi kasa se tuo beto bare obi se tuo to bare ayi oba na toye efe na afra ne wa oba besia ansa na ya Santo ane so ne dom no almost 30 free ene ba bi efro ho RCC Regional Coordinating Council ba bi a regional minister otie no golf park side ho na ya Santo amo so ne omo so mo de ba no enso sha ase free na ba bi a ombe wura ya ibia na kwa mitua na magire kwa mitua akunu mu ye din so me ka se sa abre no Asante ahemfu no bi mpoji sika koma abroni nti e makunu be ye din na wonim eko a oba na edi animu ya Santo na ye general odi ku na animu no hwe nkofo be kan abrofo no na omokofa ene na ma omoko the whole West Africa na oman bia mu soja omoka mu nyina bo me from West Africa Anti-Task Force okay na omo ye strong pa na
the friend say Sierra Leone ho na no mo West African Task Force omo ko fa soldier fo firi ho bai say omo mebo abrofo no mo ne Asante fo ne nko no omo ntimi na omo ko Nigeria ko fa Hausa fo leader o lead Nigeria for no odon bai ne friend Sergeant Ebukari Moshi na omo de omo so bai omo bai na still no omo ntimi na omo ko cry trust no be free India yene na Asante nti na Asante ho ani bere no nene broni kura ntimi o se wote hefa atiase say ye the government ni kente papa anyi bi wo lo bede government kente papa anyi o se bi wo lo na bede bi wo lo na bede ya sam se be o mom take French bi wo lo na French kasa enye kura ntimi nchiri mate me se ye the kente papa ni government ya anyi o se bi wo lo na de ba bede wa enti o mo wie ni dia fo no ba na still na o mo ntimi kon no na mo sa kra no da group free Jamaica fo nya be ku bi ya santoa wo no hwe Sierra Leone ade soldier fo nkwa West African Task Force fo no no bae Hausa fo free Nigeria bae India fo Jamaica ana mo sa ka abrofo no ho sa be so ye nuanom ya ni ankasa ye Gold Coast afo nkuro ni bi so bi ekeka abrofo no ho no mo ne ye kun mo so ba do so kura ye sa nya Judas kwa metua no so open information sa de ko ma wo mo enti omo kon ya du ba bi a ye omo se sikadwanhye no omo ye ho so omo ntima enwuram antima ba bi omo duro omo ahu ana omo ye esan ko enti sa abre no ya santoa na wa ko ama afi ekon no omo de boso me nkro na ekon yo so me nkro ayi for the fence Iran ne Israel ne America for the person dan che bia we boso me nkro kon ba ko omo say Trimopoli nyanse omo gi sikadwade agu Asante Kingdom no ntina ye ne amote ye ne omkasa omote di bi eta omachi epe ne se emrasa enti ye no mu no a omo ye nana ya santoa no edu so aye mere no odwane yana ya Sante baby ekobo no ho adwa wo kuro bi a ofa nyina hini na eko ye fra stress timpom Flight Lieutenant the late Flight Lieutenant Jerry John Rawlings okosi dan si yo because of ya santoa enti eda sisi yo we say de unu so to de battle ne de ode ne battle ya santoa run se ne ba de ya santoa na ma mi ku okun yenyen ko say omo history no ehun say odin enti oye no kwa metua kro ye timi se ye isa ye ehun say ma me na ko se so timpom ebio and the ama nkolai drawing no we say me speedy drawing nti na but be da ko be say da komu yi pa enti omo kochi na ya Santo afisa so timpom de bae no enei Kumase Military Museum ho no ho na ya Asante ahemfia sa be broni abeko afa ho enti broni ne te ho no ye ni Asante hene broni na ye hene ni ya chi hene ko enti apakan mo ko enti ye ni hene enti ye ni hene broni na ye hene Governor Frederick ho na hwe akiri sabre no enti omo chi no no okọ ho sisi be bia de ne ko hye ho no ya na ya Santo a omo chi ni wie no sa ko picture bi a o madromi ji se bi a production team de beto so amoma hwe ya ni ti da so na o mo se ni di Mansa Musa na akwala ne nsem na o kan no so me ya se ekọ akiri se ai o mema no mo boa ya Santo mo kon ye no o mo de ya mo di na we ye fe ne Mansa Musa na ye fe ne Mansa na o ka ho bi ni ye fe ne Mansa Musa ni di no no na ye fe ne Sergeant Ebukari Moshi ebra ye kon no mo ye din abroni hu se fe de enye ye ja mo pa ma mo no o ko no kwa metua ye na Asante jase ne o ma ti kwa metua o broni esi de hene ye wa ahemfiri bebre o koma Asante a ye bobo ama hene ne abrempodwa ma o abrofura de be ma wo me pese me bo nkuro ni o mo boa broni nti ye wo nkuro ni bi wo ho no ma abrofo na bobo o ma abrempon ne ama hene wa bra na sa broni because o mo boa wo kwa metua be ye Asante jase ne ene ya anka na ne boa basa o na Asante jase ne yes na bua basa di bre ekuta no ebe kuta kwa metua na bua basa na bua basa oye Asante jase hene no na adwuma ahemfie ho bibie ho bi o na hweso nti trese bibie ho bia untime mfa asanka bibia wa bra jase enim ho hwe ne post no ma kwa metua ne modi so wono aratu ase tu ne ho ade so ono ne sentu ne ho ade o he ase baabi woni kwa so wale ko fa ma ne bi ni ade a ahemfo no bibia chichi bi ekukum biti no odidi ko baabi ni kwa so odidi ko ana ma no se chairman baabi ade ne ko no ana ono ase
meje die te kan hemfo no bi ri no boss so chese saa be no so untimi nya ne hwi ya man security ye yes wa boa broni enso so broni antimi asosidi mene wo ko age wo chi ebowi ne ya ko ana wantimi anya ya medi nkunum na se malusu said the ade ne ya di nkunim yes even though Asante ahemfo no ne akofo no ewi pa na chan abrofo no so abrofo no so bi so wi pa e no mo ka ho ne bi enti ebra broni ye bibia awie no okon no odi na chija sergeant bukari mosi hwe ade bi si military museum anymore poku trade anymore o man na tia na si wono ya ko kan ade na e wo so no e be kira se nkofo bi amobo akon ene ye bo mabaso ene mo bo Asante kun no mo bo abroni sergeant bukari mosi ni din wo so bi sade na si wono ni kwa se si wo esi wo ye den broni sabe na odi ye so no ye na de na okunwie no ye ade si wo se e bo nkofo on be bo anaba so enti da so si adan ye nwan infro ne so ye mo ahemfo no so bo ama yetimi kun ye na ba so e da so si wo ye de wura military museum ho no na abrofo no kan hwan na ta ade ni captain we na ni tuoni we na no we na mo ne ma na wo ho omunema na wo ho uduru soro ho no na military museum ne soro ho no no etuo bi si wo so pa no kakraka no ayi no na ko be ne friend Paris Roxen eduru 12 o'clock kwa na wato etuo no na ehunu Asantefo no onya to agigi ba bia obi abeti enti Paris no munim ka no mka ne premu enti 12 o'clock bia no wato ten ene yom se premu ato ene sa etuo ne si soro no ene ntu bi omo kan ayi no twi news no oya wa se premu to be kase ebo saa bre na premu to na premu ntu bi saa premu sa etuo no de na ogina ho ne din no Paris ni din na mo de to so kono mutimi modi ni no mka ne premu se enya to pese premu ato ne tuo no is a Paris ato ne tuo ana da so si wono aka ho enti saa de na ehu ye no wo ye Hausa ni a ofri Nigeria Britain ko fa na ba se o meboa ne mekoma no wanko amo Asante saa Sergeant Bukari Mosi no ne picture ana akora na draw na wo se fe ne Mansa Musa no ye ni Mansa Musa bia obekobua ya Asanto a e wo history mu nti saa video na ade na akora na draw ye no omo nso nya video ya onso ko pepa no draw ne foforo ana wotwire din omo din foforo ese Sergeant Bukari Mosi na ye wono nso se de no dress na akora na draw no enwa se okonya din ni se ye Mansa Musa na se me sure se nkra no nya de se omo do mo pe wa be draw do mo pe bia ni omo teacher for be bo omo bia research kakra ye yenkoye wei omo ko sua de kakra bi san questions kakra ye de o kire nkra na amwa because said on so no serious o he video na we serious to no pa say Asante wa no say Asante akwan ne boni din o mema bia o mkubo bi e fe ne we ye fe ne Mansa Musa o say obi na bisa no e na o kire ma kire Mansa Musa ye ni ye bakwase mu Mansa Musa bia mekwa ma Asante man ye ni Mansa Musa bia bakwa ma Asante man na emom o mbakutia ye ko fo no mba ye no ana bakutia Bukari Mosi no o bekon ya ba edu ba bi sa tam na ma Hausa fo be ka ha o ntokoni mu ya do ya Asante wa Hausa fo e ko fam free Nigeria ba no ekon ni twa ya no ye no ma anko biem ene no mtena ha no ma ye no matena be pem na Hausa fo aka kurum ha no Hausa fo nchi efiri Nigeria ya Asante wa do ya Asante na 00 wo no ene ma on be ka ha enti sa akra ndro no okay so am enya history so kakra no am yesunya de so kakra ye be si bia ye nana fat on mani age nkomo ye de no pa ye nyina yesunya de sa na ye pe no de wo kan mo ani se ya Asante wa do mo di o manim kun ye ne omo ano mo firi barakesi ase so mo so no mo bo na fra ne wa ofren so no barakesi ne se hona tokwa ne beduru ya abrofo no wa akiri no so wa akiri no wo ba basia no fa ye free akiri ba na fra ne wa nye se wo kan na kamente da na fra ne wa ka tese wa tu no ka se offensofo amoa no rozajusofo abo na Asante wa nse uduru a ya ni status wo ye nya ne ho abakwasem bebre wo honom eso se na ayi so offensofo tie ne no so hu do mbe ye so mu nua ketwa so ne ya Asante wa o okay offensu nua ketwa ya Asante wa na fra ne wa na nua ketwa ne ya Asante wa afane wa na afane wa na fina na ya Asante wa mam kentinka mienu a omo kudi omo boaye di kunanimu di kunanimu ya Asante wa da hye kun no ona na ejenura ona che se wo gina ha na ni mi support no so support no ti se na Asante ni omo ma ho agora na David o de oba odi Asante ni ba ho agora o na obewu omo ni ma ho agora hu se
obi aya Asante no odi ma edi agro mumma kasama ni basabasa eye de ma de opa ebia na bibi ha no on se enti ya Asante men uba mema na brehwe ma because man hwefie na enei na benyam Asante fo mema ni bia na adwuma emra odadem ahomache oba kwa ka sole kodja me kwan ho na menyina mfa ka na mesuru kra wonko eso obehye wono ma oba na akọ ba ntema adwuma akọ so ma so edi dware ababa no asa wa manadi mema sa mema ndo magimi pa obo me nto sebe because Santini be man ni da onini ba ho agoro se asem comment ya hemfie titru ne se fa hema afo no na sa wo hene no se wo de ne yika wo de ya hwere ya na Sante hene ye wo ni bre wo so ni bre na hwe nanse man pon hene ma de ba wo hu do ya Santo ade a wo yetu wonti ebra na sinia na odi ade na afra na okese ya ote konyo sesie omo bebo no ko wonya ade omo kan buhye de no se ya Santo asini se wonye ade asini kwa kama na dia konya no because of ona nan ya Santo na dia wa ya atu aha nti ma ne de nyomo ho agro ye ma wa hase ye to ma se fi se ye giri se o de ya bibia na nchen oba basia saa bre no so na nanka ye bre twato a o ye ni buro ni ku twato no after ya Santo wa Asante ni buro ni anko biem ye ni buro ni ku ani akon de to so nan de to so num nye ye no mo ko no ne se gitingiti o aye be pebre ni akọ afi bia na ohini bia bre so abrofo no afi boso me ko ne to kwa e bae the battle of Dodo Asante Bruni Achem Ada ga nkran omu nyina aka bom ane Bruni ka ane Bruni na no se oya akoto abre so ane abrofo kon eno no mutime gisi kadwa free ensem no na so kontanse ane dwaben sa akọ esa ane abrofo di ko sie ni sa akọje bae enti mo be fa koye be ho abeji eno kwa ne time mutime fae sa be ndo mutime gi free ensem the battle of Dodo no eno so ho nkomo de bae be do nkomo akire ye kan nyina na ye nya bi kachana de bi ka de ye ka se kan sa ahemfu dunum na abakọ no bi abre so kunsi ba ko pe na wonde oni Bruni anko on kwa na so on pento kwa yes akran ko beko o ba wa anko kra anko da na no se kwa me panyini nana ye o susu se di ntina hwe nkofo abrofo no kofere omo metai o machi nyina anye dom ketwa na so ni nyina achu montimi anto montimi fa botaye no mbre be kunto kwa ne so mo be ko agi sikadwa still montimi anje abintia na Asante ni hirimpo na hini na ahensem aba ahini ni ho apre kra ma Asante mu apa mienu ntichemu aba se ya wachebo na ne nkofo ne se ye de ama na prempe dia ohema de ama ne ba de ni omo sa na apre aba tese nkabo mponi ho sa abre no ya sa ohene nso se ni ya chi Asante hene ade ohene hema se ye fa emprem fa me banko anko na ye chanso ade akira kobi enti na enye mre unu de ntia ya Asante ama ne ba Kofi Afra ne kobi a wo se won konko hwe be de ohene ne ohema no ekro so obeba se wo ma wo de wo se oni akiri ko nto sacrifice so de ne ba no so de akiri ko tese se de ye ma menom ohema ne anchi ne bi wo se mache me ba ne de a mentena ha me di akiri na me di akiri obhe oba akokoduru enti omam ke kan ho ni ade ni nyina kane no de enti e na obi ye bibia na meti ho din ni se ye wo nkro bebre wa ha a Asante mem ha no ma eni e wo Ghana ha eni Asante mem a ye koin na gi ye opo mpo ye koin ebi ho ye kwachekere titru ni abunu nkro no bebre ye koin na gi ye ebi wo ma na dom ho be hye Asante ase bi te se sampa omo fri na fana fo mfri Cote d'Ivoire ba no ma be hu se de amanfo si ha no ma na de ba Asante na ka chese mo de mo ho aden nkro ni bebre Asante koin na gi ye enti nei se ana me ka se ne ye ja akon ba se de omo ye no ebeduru ba bi no sese na mampanyifo no on se na no omampanyini ma se ohini kan hinsem politicians and say amanyofo kan hinsem and so be ministry a chieftaincy ministry so enti sa Asante sem ne eden ntokwa no kane no yakọ a ye ba no kro na ye twam ho no se bia ye pem no mako na ye nhihye ko na ye bia ye duru ye hwe ya ho de betim no mako a ye duru ane ye ni ahase atiem Asante kotoko mo pentoko omo ko na egbo aho no no Mansa age so obuo nyem na meto twede kane on edi ka bebo me tintin na ebu aka ne sim no owi on Mansa atiem kwasia bi pa won so no Mansa atiem age so piao na o de ukrom na wo madu e na omo bo sa aho no so ne hwe ade
nti Asante ye de ko na kekira Asante no ne ne yenku biem nkai ni bebrebe yi ye ko ye da so ko se de na ye ko na ana nkai ni bebrebe a ne nsem hu na ye tie aso ene de de ani hu ana ye ko na Asante ne se mese hene na nko bi ti ba bi se wo ye hwan a wo firi hene eba Asante sem but ne no nhyehyeye na aba no yenku biem eno so nkire se ye se mo abo bia nkire ne yonko abo anwe nkire se ko twa Mansa da hono wa ba nanum afo nanum ko ya agopra so fa ko di agbo da bi ye se yenku biem ana nkire se wo fa kon be hunu na ye ana fa kon betete ye ana fa ho se yenku biem ti be de ma no amanyeko bi a ota machinti o man panyini kura wosuro ko Ghana ne ye pe fa wo de Asante fo ne yanka ho big six na Asante ne be ne o big six what Asante ne di o Asante ne bi ani ma me ma o big six no akon ajeyi obi chebelamte JB dankwa yes Kwame Nkrumah Edward Akufo-Addo Edward ana de ba akwa no kan efe George Grant the deep part the Power Grant ana chiri wonu film afoforo ayi offense William Ofoliata William 6 big six ni di na William Ofoliata akon ajeyi Edward Akufo-Addo obi chebelamte JB dankwa ana ayi no Kwame Nkrumah kan ho enti sia wo se tia edin ni nyina achim nzima ana nkranfo bifra ana na omani abre se yepefa ahodie ne ye mfa sabe ne ni broni hyehyeye so broni kasema ye mfi ye taade ne osika ne abeto bu ho omso hia bibia ta omso ba beto ye no ma kwa ma fe omam se yenye ye biem enti ye pe se ye prefa ahodie ne ye mfa ho omom na presa Asante ne meka ho se Asante ameka Ghana ne ho a sabe no Gold Coast no a ne ya be Ghana na nka ya chi ko ni nyina no na ya Asante ne di nkuru nso kenka Ghana ho kabondem ho kenka Ghana ho enti na obi ti ba bi na ototo aya mpia ye de opa omu nim de omu ye na nei no aboa bi na akira aboa bi awie ntia wow history there what's na wuti a ana nkomo na ede oye o kan say asa odi wo geji asa imagination TV unyanka wo ho na wo so experience bi so ne ni ho ti bi ebeti ni say ya na yesua de afimi na jamfi ene ne tena asa ye di nkomo no nyina ye mofa yi drawings a mo draw in fact efe omo bo modern na so so chema bi tawo ho baby na wo sempe fo ye tena se na edi ho nkomo na yesua de afimi a ya na se fata se tena se na edi nkomo efimidin ene oba ya esuama ye bo Nyansapo TV so amamre ne amane ye kwan so yetena se ne esua de na fe ebo aye yemfa wonsi ese mesho so be subscribe to channel no be like be share mo bibiara enye bi ahwe comment section wo so ye wo dia de nkomo aye de nyina na ya na so ache wadwen wo ho ama no aye kama yemfa wonsi ya makrauda se ne ye be sen de share bio kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ni ya aben ntime nyina ni mu ampata